vode, kao što to obično biva sa nama. Ali u ovom trenutku to je, čini se, nekako i važnije. A važnije je zbog toga što je predavač sasvim mlad, nadam se da nema tremu, Tamara, da progutajte vazduh. U pitanju je Tamara Matović, doktor Tamara Matović, istraživač saradnik Vizantološkog instituta SANU, koja je pravnik po obrazovanju i to je bilo institutu neophodno, a neophodno razume se i za razne domene svetogorskih istraživanja. Jer materijal izvorni koji mi crpimo na Svetoj Gori u ogromnoj meri je na ovaj ili onaj način vezan sa pravnim prilikama i pravnim odnosima i u Vizantiji i u srednjevekovnoj Srbiji i uopšte u celom onom svetu koji je vezan za Svetu Goru. Doktor Tamara Matović je doktor taze, što bi se reklo, od početka jula ove godine, kada je sjajno odbranila doktorsku disertaciju koja ima određenu vezu, odnosno ovo predavanje ima određenu vezu sa njenom doktorskom tezom, uopšte uzemši tematika je tu negde. Današnje predavanje, kao što ste obavešteni, izvinite, ja znam o čemu se radi, ali sasvim tačno kažem, je značaj zaveštanja sačuvanih u arhivima svetogorskih manastira. Nadam se da ćete sa pažnjom saslušati šta naš mladi predavač ima da nam kaže i izvolite. Hvala vam na lepoj najavi i hvala upravi na pozivu za ovo predavanje. Sintagma vizantijsko pravo predstavlja terminološku kovanicu koja nema potporu u njima savremenim istorijskim izvorima. Prema izvorima vidljivo je da su Vizantinci sebe smatrali Rimljanima, a svoje pravo karakterisali onom tipologijom koja je postojala u rimskom pravu. Car Justinijan je sa svojom komisijom prebrao dela rimskih pravnika, njihove brojne opisne fragmente. Ta mišljenja rimskih pravnika, izložena u pogledu raznih pravnih situacija i slučajeva, dalje su prenošena, tako što su najpre prevođena i komentarisana na grčkom jeziku, parafrazirana, da bi definicije koje su usvojene postojale ustaljene i redovno ulazile u potonje državne i privatne zbirke istočnog dela carstva ili Vizantije. Jedini rimski fragment koji je do kraja postojanja Vizantije redovno ulazio u zbirke i određivao testament, definicija rimskog pravnika Modestina koji je živeo u 3. veku. Prema tom opisu, testament je odluka o tome šta neko želi da bude posle njegove smrti. Iako je Modestin zaslužan za oko 350 fragmenata sačuvanih u Justinijanovom odabiru mišljenja rimskih pravnika nazvanom Digesta, njegov opis testamenta je vrlo širok i neprecizan. Ipak, čini se da je Justinijanovim pravnicima baš taj fragment bio vrlo zgodan, uzevši u obzir da je pod svojom kapom mogao da objedini razne oblike zaveštanja koji su se u poznoj antici pojavili, a koji su konačan, razvijeni i rastegljivi oblik dobili u srednjovekovnoj eri, dakle u Vizantiji. Fragmenti rimskih pravnika uz konstitucije njemu savremene i pređašnje i udžbenik prava koje je priredio Justinijan, ostali su da postoje kao pravni okvir odnosa u istočnom delu carstva koje je nadživelo. Ono se u očima savremenika podrazumevalo, a svaka promena u nasleđenom pravnom sistemu morala je biti eksplicitno navedena. Modestinova definicija svakako nije najstariji rimski izvor koji opisuje testament. Testament je poznat već u zakonu 12 tablica iz 5. veka pre nove ere, a izvor iz 2. veka daje detaljne podatke o tome da je rimski građanin u najstarije vreme mogao da učini promenu u zakonskom redu nasleđivanja, tako što je jedno kolektivno telo, komicijsku skupštinu, molio da ga nasledi lice koje on naznači, a to je obično bio sin, umesto lica koje bi po zakonu bilo pozvano da nasledi, a to je bio obično pobočni srodnik, odnosno brat. Pred komicijskom skupštinom, dakle, odvijala se jedna strogo formalna, usmena predstava u kojoj je ostavilac izgovarao svečanu formulu sa molbom skupštini
da lice koje on označi u potpunosti stupi u njegov pravni položaj normalno posle njegove smrti. Dakle, testament se pojavio kao instrument kojim se u prvi mah menjao prevaziđeni, predviđeni zakonski redosled nasleđivanja. Komisijska skupština, kolektivno telo koje je davalo odobrenje koje se zvalo testimonijum, sakupljalo se samo 2 puta godišnje, a njome je predsedavao prvosveštenik, koji je osim materijalnih promena i prenosa imovine testatora kao jedinstvene celine ili jedinice, dolazilo je do prenosa porodičnog kulta. Usled nepraktičnosti istupa pred skupštinom, javio se zaobilazni način koji je omogućavao iste te posledice. Ostavilac je najpre fiktivno prodavao celokupnu svoju imovinu trećem licu uz upotrebu tačno određenih reči, po pravilima strogo formalne prodaje uz obavezno prisustvo ritualnog merača sa terazijama i 5 svedoka. Lice koje je fiktivno kupovalo imovinu obavezivalo se na osnovu časti i poštenja, dakle isprva neutuživo, da će po prodavčevoj smrti ostaviti osobi koju je on naznačio. To nije bio testament prethodno opisan, onaj za koji kažemo da ga je prvo rimsko društvo upoznalo i da ga je predstavilo ostalim antičkim narodima, već 2 potpuno odvojena posla među živima. Prisutni su prodavac, koji je ostavilac, dakle, zatim lice kome prodaje, koje je ulozi svojevrsnog posrednika i on mu prodaje za života. Ritualni merač sa terazijama i još 5 svedoka. U tom poslu najvažniju ulogu zadobilo je usmeno naznačavanje trećeg lica, naslednika, rečima iz starog komisijskog testamenta, koje se naziva imenovanjem ili postavljanjem univerzalnog naslednika. Njega na slajdu ilustruje duga siva strelica. Oblik testamenta koji se tako razvio podrazumeva imenovanje takve univerzalnog naslednika jednog ili više, pri tome zaostavština koju oni nasleđuju nije raspodeljena po predmetima među njima, već svaki od njih ima određeni udeo na svemu. Svečanim rečima, dakle, uz upotrebu imenice heres i glagola ese i prisustvo 7 svedoka koji su nasleđeni iz prethodnog oblika testamenta. Od posrednika, berača i 5 svedoka dobili smo potrebnih 7 testamentarnih svedoka, čije se prisustvo traži i u buduće. Radi održavanja tajnosti u vezi sa imenom naslednika počinje da se praktikuje vrlo brzo, ovo je svečana formula, vrlo brzo se praktikuje zapisivanje imena naslednika. To se činilo kao i u slučaju drugih privatno-pravnih isprava u tom dobu na drvenim tablicama premazanim tankim slojem voska na kojima se tekst urezivao vertikalno uz pomoć ove alatke. Uobičajan je bio komplet od 3 ili više žico povezane tablice, kod kojih prednja strana prve i donja strana poslednje tablice nisu bile zavoštane i ostale su prazne. Na unutrašnjim tablicama običaj je bio da se tekst isprave, u ovom slučaju testamenta, ispisuje 2 puta. Da bi se sprečile zloupotrebe, ustanovljen je poseban režim zaštite podataka, tako što je se jedna verzija ispisanog teksta zatvarala, najčešće bušenjem rupe na pojedinim tablicama, kroz koju je provlačen laneni kanap koji je zatvarao prvi deo tako stvorene knjige, a kraj tog kanapa fiksirao se pečatima testamentarnih svedoka. Pečati svedoka imali su praktičnu ulogu. Oni su zatvarali jednu verziju isprave i omogućavali njeno naknadno poređenje sa drugim prepisom u toj tablici, koji je najčešće bio otvoren za pregled. Obavezno pečatiranje je upravo iz razloga provere autentičnosti isprave, kako su naučnici ustanovili, propisano jednom odlukom donešenoj u formi senatus consulta cara Nerona još u 1. veku. Dakle, takozvani skriptura interior, zatvoreni prepis u knjizi tablica, ostao je zaštićen, jer je za njegovo otvaranje bilo potrebno istrgnuti pečate, što se dešavalo prilikom delacije, kako nazivamo smrt ostavioca, zaveštaoca i otvaranje nasleđa. Pravilo o pečatiranju testamenta preuzeto je u kasnijim vizantijskim zbirkama prava, ali je ujedno i jedno od onih koji su eksplicitno promenjeni potonjom carskom intervencijom. Car Lav VI Mudri iz Makedonske dinastije dao je pravovaljanost i zaveštanjima koje ne sadrže pečate. To je jedno od objašnjenja zašto se među poznijim grčkim zaveštanjima ne nalaze pečati testamentarnih svedoka.
Da bismo svetogorska zaveštanja pronađena u arhivama svetogorskih manastira smestili u određeni kontekst, odnosno da bismo spoznali njihovu suštinu, upoređujući ih sa prethodnicima, treba pomenuti najvažnija izvorišta grčko-rimskih, odnosno proto-rimskih privatnih dokumenata. To su neposredne preteče kasnijih vizantijskih testamenata i zaveštanja, u kojima se formiraju pojedini obrazci, diplomatičke formule testamenata, ali i dalje od toga. Počinje da se stvara jedna nova namena tog pravnog posla. Zanimljivo je da se grčko-rimski testamenti javljaju u vrlo širokom vremenskom rasponu. Papirolozi stoga vizantijsku epohu računaju od 284. godine, prve godine Domicijanove vladavine, pa do 640. kada je vizantijski Egipat pao u ruke Arabljana. Najveći broj papirusa potiče sa teritorije Egipta. Najbrojniji testamenti su pronađeni u gradu Oksirinku i drugim krajevima, gradu Dijarsino, Antiokolju i Aleksandrije. Međutim, i u centralnoj Italiji grčki testamenti su sačuvani u arhivi manastira Monte Cassino, uprkos njegovoj sudbini u Prvom svetskom ratu, u Opatiji Svetog Trojstva kod Salerna u kampanji i jedan broj grčkih akata pronađeni u Palermu. Na mestu katedrale je bila ranija vizantijska bazilika u kojoj su oni sačuvani. Mislim, preko nje su došli. Svi ovi akti su napisani na grčkom jeziku. Međutim, testamenti iz Srednje Italije, iz Italije i Sicilije datiraju iz 12. veka, što je već period vladavine Normana. Ipak, oni imaju izgled vizantijskih privatnih isprava i sadrže institute grčko-rimskog prava, tako da su proučeni u domenu vizantologije. Sve ove egipatske, naročito proto-vizantijske isprave imaju karakter testamenata. Međutim, većina njih ne ispunjava osnovni preduslov rimskog prava za testament, a to je imenovanje univerzalnog naslednika koji bi imovinu nasledio kao celinu. Iz tog razloga opravdano je nazvati ih paratestamentarnim raspolaganjima ili, kako je u naslovu ovog izlaganja navedeno, zaveštanjima, pri čemu mislimo na legate, poklone za slučaj smrti, zadušnine, poklone među živima učinjene pod raznim drugim modalitetima. Jedan od najdrevnijih poznatih testamenata na grčkom jeziku, koji sadrži takve odredbe. Testament je Fabija Fibamonista, napisan u Antinopolju u 6. veku, koji sadrži imenovanje univerzalnog naslednika, ali veći deo tog testamenta posvećen je darovanju za spas duše ostavioca. On ima tehnički naziv Diatikima Ulisis, testamentarna volja. Ovo je prelazni oblik od nekadašnjeg testamenta ka vizantijskom zaveštanju, jer taj akt sadrži imenovanje naslednika koje naknadno ne nalazimo. Manje od celog veka kasnije i sa istog prostora potiče zaveštanje Ave Abrama, osnivača manastira Fibamona kod Tebe. Može se reći da ovaj poslednje navedeni prejudicira karakter izvora čiji pregled predstoji, s obzirom na prirodu tog akta, sadržinu raspolaganja i drugih odredaba, ličnosti legatara i sl.